Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. З тэатра імя Янкі Купалы звольніліся 58 супрацоўнікаў. З іх 36 акцёраў. 36 гэта на учорашні дзень, верагодна, што маглі быць яшчэ. Такім чынам, купалаўцы выказалі сваю пазіцыю як наконт звальнення дырэктара тэатра Паўла Латушкі, так і наконт дзеянняў улады пасля 9 жніўня. На знак салідарнасці з калегамі супрацоўнікі рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі не распачалі запланаваны на 18 жніўня новы сезон. Пра перанос на нявызначаны тэрмін спектакляў заявіў сучасны мастацкі тэатр. На што спадзяюцца акторы і рэжысёры, звальняючыся з тэатраў ці адмяняючы паказы. Пра ўсё гэта мы пагаворым сёння з маімі гасцямі ў студыі. А у нас народная артыстка Беларусі, актрыса тэатра імя Янкі Купалы Зоя Белахвосцік і дырэктар і мастацкі кіраўнік сучаснага мастацкага тэатра Владимир Ушаков. Добрый день, шановные. Добрый день, дякую, Зміцер, што запросили нас. Вам дякую, што прыйшлі. І, спадарня Зоя, да вас будзе першае пытанне. Вось, што ўсё ж таки вось такім учынкам вы хацелі данесці? Можа быць, гэта, ну, такое вот, вот шырокі жэст зраблю, а потым і так падумалі, а можа і дарэмна я гэтак зрабіла. Вот што? Разумееце, калі ўсе прачнуліся 10 жніўня, і ўжо было 11 жніўня, і гэтак далей, наша моладзь, моя дачка ў першую чаргу мне спытала: мама, а што, мы так все пакінем? А наш голас, мы ж голас народа, мы ж купалаўцы, на нас все глядзяць, нам неяк трэба нешта высказаць, мы павінны нешта зрабіць. Што? Я ведаю, што яны сабраліся тады, першая наша, наш першы тады быў заклік такі, што супраць чаго мы і чаго мы хочам. І яны нават нас не паклікалі, больш сталых людзей, ну так баяліся, ну не хацелі нас чапаць. Я кажу, я патрэбна? Не, пакуль не. Потым наступнае. Яны сустракаліся, мы ўсе разам сустракаліся з Пенігінам і з Латушкам і казалі, што вось мы збіраемся запісваць наш зварот. І, безумоўна, нашы паважаныя і Пал Палыч, і Мікалай Мікалаевич сказалі: ну вы просто павінны разумець, што у дадзенай сітуацыі, у нашай краіне, што можа быць далей. Нас могуць звольніць. І тады ўсе, хто сабраўся, сказалі: тады мы звольнімся адразу за вамі. А ніхто нас не цягнуў нікуды. Ніхто. Наадварот. Нам казалі, не трэба, это ўжо... Вось і ўсё, мы сказалі, мы зрабілі. Я не ўяўляю сябе на сцэне. У мяне няма маральных сілаў. Калі я раблю крок на сцэну, гэта значыць, я пагаджаюся, я заплюшчваю вочы, я раблю выгляд, што ўсё цудоўна, ўсё добра, што сонца свеціць і птушкі пяюць. Гэта немагчыма. Бо мы акцёры, мы інакш крышачку думаем вобразамі і ўсё прыкідваем адразу на сябе. Таму я уже 100 разоў на сябе прыняла ўсё боль, все катаванні і ўсе крыкі. Я просто не магу. Ну што, такі прыдворны тэатр, гэта немагчыма. Ну і такія былі ў свой час, прыдворныя тэатры. Ну гэта не мы. Разумееце, все-таки мы носім імя вялікага беларуса Купалы. І ён абсалютны геній для мяне. Калі я шукала апошнім часам, у мяне 4-й курс, я павінна паставіць яшчэ адзін спектакль, я мучылася, нешта чытаю драматургіі, тое, не тое, і тыдзень назад, бо чытаць немагчыма, жыць немагчыма, думаць немагчыма, нічога рабіць немагчыма і спаць немагчыма, тым не менш, я адкрыла «Раскіданае гнездо». Я разумею, што вось гэта, калі мне дадуць, можа, мне зараз і не дадуць, я буду ставіць з імі «Раскіданае гнездо», калі там, я не памятаю зараз, 4-й акт, калі прыходзіць незнаёмы да Сымона і кажа: заклікаю вас на вялікі сход.
Сымон кажа: а што за зборышча, да чаго гэта? Трэба ўсім ісці бараніць бацькаўшчыну. А што такое, вы што не ведаеце? З даўніх часоў пасяліўся в нашай краіне страшны смок упыр. І поначы ходзіць з хаты ў хату, кроў цёплую смокча, а ў душу свайго яду запускае. Што гэта такое за прадбачанне? Ну, гэта ж немагчыма. Гэта ж немагчыма. Я бы хотел, да, продолжить Зою, потому что для меня было 9-10, потому что 9 обман и фальсификация после... Мы подошли к школе, где ждали результатов, подъехал ОМОН, забрали всю комиссию, нам ничего не сказали. Вечером, так как я живу в районе метро Молодежная, началась война. Началась она была 3 дня. У нас в нашем районе она была 2 дня. 9 числа в районе Стеллы, 10 в районе площади Пушкина. Это были разные дни. 9, если через каждых 15-30 минут какие-то взрывы и стрельба, то 10 был расстрел. Где-то в течение 4 часов было бесперебойно звучали автоматы, взрывы. Это после 10 я уже уже был другой человек. Я не могу спокойно об этом говорить, о том, что сегодня мы должны все сделать, чтобы насилие прекратилось. И, естественно, как люди театра и культуры, мы обязаны, чтобы нас слышали, услышали и добивались того, чтобы это изменялось. Вот я просто прахацеў прыгадаць той дзень, як калі стала вядома, што звальняюць Павла Латушку, я адразу, ну тут нам, дзякуй Богу, і недалёка, прыбег да тэатра, каб рабіць стрым адтуль. Мы чакалі прыезда Пенігіна, бо па дарозе патэлефанаваў яму, ён кажа, я сам толькі даведаўся, вяртаюся у тэатр. Я зайшоў там і ззаду бачыў, вы стаіце. Таксама чакаеце. Вот чаго вы прыйшлі? Ну, здаецца, звальняюць дырэктара іншага тэатра. Ну, а вот вам-то, вашему тэатру, что до этой справы? Вы знаете, Павла Павловича я знаю как министра культуры. Он единственный, кто реально помог нашему театру. У нас был совместный проект с Министерством культуры. Единственный раз, когда государство нам помогло. Мы ставили спектакль «Минск, я люблю тебя». Я с ним лично общался, и о нем у меня только положительное и позитивное мнение человека культуры, искусства, который понимает, знает, о чем он говорит, и конкретно добивается, потому что мы были в деле, это осуществляли. То есть я его знаю как человека и как чиновника, и как лидера своего дела, то могу сказать, что меня, естественно, перевернуло тоже, что его увольняют, и я искренне поддерживаю и знаю ситуацию в Купаловском театре, потому что мы артистами все друг другу информацию передаем, рассказываем. В Купаловском театре это началось еще раньше, естественно, после этих чисел 9-10. И странно бы, если Павел Павлович это не сделал, зная его порядочность. Поэтому это была нормальная реакция человека, который чувствует ответственность за страну и за свой любимый коллектив. И зная эту ситуацию как руководитель театра, я понимал, что так и должно было произойти, что коллектив пошел за ним и правильно сделал, потому что только друг за другом мы можем попробовать доказать, что мы можем сделать многое, и то, что может изменить. Вось я зачаплюся за гэтыя словы, што калектыў і правільна зрабіў. Я учора у сябе на старонцы ў Фейсбуку напісаў пра вось гэтую сітуацыю звальнення, і вось адзін з каментароў. Паважаю, але не разумею, навошта яны звальняюцца, што гэта дае. Ну, я думаю, вы бачылі ліст Зянона Станіславовича Пазняка, які таксама, тое ж самае, фактычна, калі коротка сказаць яго доўгі пост. Што гэта дае? Вот насамрэч, што гэта дае? Што гэта дае? Буду
казаць ад сябе, што гэта дае. Мы вельмі многа страчваем купалаўцы, сыходзячы з тэатра. І грошы, і нашу любімую справу, і тое, што мы можам прыйсці разам сыграць нашы любімыя спектаклі, і ва ўтульным тэатры, ў любімых грымёрках. Гэта сёння немагчыма, я не разумею, як я буду ўтульна ў тэатры фарбавацца, выходзіць на сцэну. Але самае галоўнае, што мы трацім сумленне. Мы трацім нашу годнасць, у нас ёсць грамадская пазіцыя. Гэта ж не тое, што вораг на нас напаў нейкі, і мы падтрымліваем сваіх, не ведаю, там, ваяк, салдатаў, мы іграем ім канцэрты, спектаклі. Гэта адна сітуацыя. Такая сітуацыя бывае, магчыма, раз у стагоддзе, і то і не бывае. Гэта нейкі тэктанічны разлом. Тут патрэбна быць ці на адным баку, ці на другім. Немагчыма адседзецца. Я гэта так успрымаю. І тыя, хто пайшлі з тэатра сёння, вчора і яшчэ ідуць, менавіта так гэта ўспрымаюць. Да, люди не могут не быть едины, если они, родной, близкий коллектив, знают друг друга, понимают, что несправедливо поступили по отношению к их руководителям, которых они уважают, ценят, с которыми рядышком с годами работали. Поэтому здесь это нормальная человеческая реакция. Зачем это надо? Наверное, для того, чтобы понимали, что сегодня Купаловского театра не возродить без этих же, не вернув этих людей. Поэтому надо требовать, чтобы вернули обратно Павла Павловича Латушко, чтобы он возглавил опять театр, и всех артистов, чтобы они вернулись. И надо научиться разговаривать с этими людьми, чтобы договориться. Потому что взять и вычеркнуть сегодня национальный театр из списка или еще какие-то театры, но это... наверное, самый неправильный путь, по которому идут сейчас властные структуры. Потому что они сами на себе ставят крест. Спадарня Зоя, я вот буду сёння таким адвокатом д'ябла, ці цынікам, ці не ведаю, якім там пессімістам. Вот глядзіце, учора мой аднакурснік, які быў дырэктарам радыё «Сталіца», Олег Михалевич разом со своими поплечниками сышоў с радио. Так. Ему сказали: хочешь, вали. Сёння тое ж самае фактычна сказали дырэктару РНПЦ кардыялогіі, акадэміку. Тое ж самае фактычна сказали. Шпаковская Наста сказала: вот у мяне позиция, и сказали: позиция, давай, дуй. И мы так... Такое адчуванне, вот гаспадар Владимир кажа, трэба паказваць, трэба даводзіць. А такое адчуванне, каму даводзіць? Тым, хто там, ім вот как бы пофиг, ідзеш, ідзі. Ну, я, может быть, перебью. Мне кажется, важно самим нам понимать это в первую голову. Не обязательно это в показательные акты превращать, да? Или это. Нам надо самим делать реальную оценку сегодняшней ситуации, да? И находить правильные для себя ответы. Если мы не сможем это делать, не понимать это, то, наверное, мы не поймем, когда и как правильно нам идти дальше. Поэтому важно для себя определять эти вещи, где добро, где зло. Мы этим занимаемся всю жизнь. Мы ради этого выходим на сцену. Поэтому наше дело это понимать и уже высказывать, если не на сцене, то каких-то возможностей, которые имеем. Я просто думаю, што чым горш, тым лепш. Вось гэтыя ўчынкі уласныя, яны этот день приближают. Этот день мы приближали как могли. Вот чым больш мярзотныя і гідкія ўчынкі у адносінах да настаўнікаў, да навукоўцаў, да ўсіх, да філармоніі, да купалаўскіх, да ўсіх. Тым, мне здаецца, яны набліжаюць вось гэты падыход да этой пропасці.
Таму А што вам не падаецца, што і ўлады зараз прынялі, вот вырашылі, што чым горш, тым лепш, і так і дзейнічаюць. Учорашнія, калі людзей закрылі ў чырвоным касцёле, вось якія ўражанні? Нас, якім вот стока гадоў даказвалі, што вот вялікая чынная вайна і перамога, вот это ўсё святое, трэба памятаць, і мы памятаем, хто Памятаем. закрываў у цэрквах і касцёлах, і што потым з людзьмі рабілі. Я думаю, што толькі мы разам усе. Я ведала заўсёды, ніколі не было ў мяне ніякай эйфарыі наконт адносінаў улады да слова, да літаратуры, да тэатра, да музыкі. Гэта такія гульні былі. Як нас назвалі гэтыя творцы, ці як? Нешта такое. Такі цынізм, такі. Вось і ўсё. А зараз гэты дзень і гэта толькі пацвярджаюць, што гэта так. Але нацыі не можа быць без слова, без, не ведаю, без Бібліі, без тэатра, без музыкі, без настаўнікаў. Гэта самае асноўнае, далей ўсё астатняе. Не дзеці накарміць, не. Ну, я не ведаю. Я вось ведаю, што вас ніхто не трымаў. Мало таго сказалі, ах, звольніліся, так давайте збірайце торбачкі свае і вызваляйце памяшканні. Вось вы зараз у грымёрках збіраеце свае рэчы. Якія пачуцці? Я думаю, што на сённяшні момант сёння мне вельмі цяжка, цяжэй, чым учора. Учора мне ўжо падпісалі, і я учора вырашыла, што я не буду цягнуць. А калі мяне прапусціў мілы такі міліцыянер, пакланяўся, сказаў, праходзьце, калі ласка. Нават не пайшоў за мной, я сама пайшла ў свой грымёрны пакой. І я так рашуча, я такая жанчына рашучая, я ўсё это збірала. Назбірала я 3 валізкі вялізных, таму што гэта мой дом, і там ўсё, і моя і касметыка, і мае строі канцэртныя, і посуд, і Бог ведае што, і мае ролі, і мае кнігі. І так я учора такая была з баявым духам, а сёння я праснулася з другім духам. Ведаеце, такое адчуванне вялікай трагічнасці, вялікага нейкага, нехта сказаў, я не памятаю хто, ці то Света Бень, што гэта такое самасажэнне манахаў. А сёння такая трагічная веліч, слёзы, радасць. І разам з тым нешта абрынулася з маіх плячэй. Нешта нейкі груз, ён спаў. Я магу роўна хадзіць. Я магу роўна на ўсіх глядзець, спакойна. І з упэўненасцю тым, што мы вернемся, і з упэўненасцю, што мы зрабілі правільны ўчынак. Спадар Владимир, вот вы выказалі таксама вот пазіцыю сваю і тады, і зараз вось у нас у эфіры. Да, вы не дзяржаўны тэатр, вы не залежыце ад Мінкульта, але тым не менш, тут вот і недзяржаўных могуць прыціснуць да нагця, а вы там яшчэ у такім добрым месцы спектаклі свае пастаноўкі паказваеце. Выпруць, скажуць, які дыпкорпус? Вон, давай, валі ў поле, і там паказваю. Вот не баіцеся, што і на вас управу знойдуць? Ну, пытаются уже, но мы всегда работали в концертном зале Минск. Это основная наша площадка. Надеюсь, в сентябре мы хотим сыграть спектакли. Я объясню, почему. У нас была дилемма, играть или не играть, но мы хотим сыграть драматические спектакли, комедии мы не будем играть, которые были актуальны на сегодняшний день. Поэтому мы хотим дальше говорить о своей позиции. То есть не останавливаться в этом. Да, мы знаем, что все, возможно, у нас непредсказуемо. И когда я в 2018 году поставил спектакль «Шварца дракон», тоже говорили, что могут закрыть, могут и спектакль, и театр. Но, видите, ума и каких-то вещей хватило для того, чтобы это не произошло. Поэтому вернуть нас обратно в тюбик невозможно. Все, что мы говорили и будем говорить, пока у нас будет эта возможность, мы это будем делать.
Ну вось ізноўку наш тут слухач-глядач на Ютубе Элвоўк піша, што дае звальненне, а тое, што і на БТ вас заменяць лукашыстамі ці расейцамі. Калі я размаўляў на гэтую тэму з рэжысёрам Купалаўскага Мікалаем Пінігіным, ён кажа, ну як можна замяніць? Але вот такое адчуванне, што ім все адно заменяць амапаўцы ж у нас там вядомыя тэатралы заменяць, прыедуць, паставяць, зробяць пастаноўку. Это нічого не значыць, таму што все будуць ведаць, што гэта за замены, хто гэта будзе нас замяняць. Гэта ўжо все роўно все будуць ведаць, што гэта не купалаўскі тэатр, гэта нейкая падробка, гэта нейкая падмена. Мы разам будзем трымацца, і мы будзем купалаўцамі, спадзяюся. І тэатр гэта не сцены, тэатр гэта людзі, гэта творцы, гэта думкі, гэта ідэі вялікія. А што як называецца, гэта таксама неважна, калі нават у нас будзе іншая назва калі-небудзь. Дае гэта, яшчэ раз паўтару, нашу годнасць, нашу пазіцыю. І каб нам было не сорамна. І я не хачу, каб мае ўнукі, мае дзеці доўжылі гэта маўчанне, гэта цярпенне, каб яны гэты канфармізм, які прыходзіцца кожнаму з нас у жыцці, прыходзілася нам ўсё гэта перажываць, гульняць у гэтую гульню, у якой ўсё зразумела, як трэба белае назваць, чорным, а чорнае назваць. Я не хачу. Мы не зря сделали обращение, где написали «Я, мы, купаловцы», потому что, на мой взгляд, сегодня любой из коллективов театральных или культурных, те, кто работает в системе Министерства культуры, наверное, обязаны это написать, потому что мы должны друг друга поддерживать и не предавать ни в коем случае, потому что, на мой взгляд, те, кто из артистов белорусских согласится работать на сегодняшний день в Купаловском театре, мне кажется, это предательство, потому что мы друг друга знаем хорошо. Естественно, я знаю, что почти во всех театрах люди друг друга поддерживают, часто выходят на протесты, поэтому я удивлен, что ряд театров еще не сделали эти обращения против Вот, до речі, вельмі цікавий момент. Може бути, ми тут у столиці не всю інформацію атрымліваем. Але вот мне, да прикладу, цікаво, нават мінскія тэатры, ці ўсе яны падтрымалі, ці ўсе зрабілі звароты. А калі гаварыць пра рэгіянальныя тэатры, якія-небудзь, он маладзечна, побач вот табе, вот маладзечанскі тэатр, якім-небудзь чынам падтрымаў, ці там іншыя гарады? Я знаю по артистам, да. Я не видел обращений. Я знаю, что в Гродно, в Бресте, по-моему, Могилеве, в Гомеле. То есть достаточно активно. Может быть, оно не так информационно активно в соцсетях присутствует, да? Но эта тенденция идет. Я думаю, что должны те коллективы, которые этого не сделали, обязательно осуществить, потому что сегодня нельзя молчать. Оксана Мороз піша: без вас тэатр памрэ, але я веру, што ўсё пераменіцца. Вось вам у адказ на маю рэпліку пішуць: мы пойдзем за імі і ў поле. Таксама все наше нам будзе, вернемся, і мы з вами. Тым не менш, вось можна я такое непрыемнае пытанне задам, раз ужо ролю на сябе такую ўзяў сёння. 57 актораў у Купалаўскім тэатры. Пра звальненне заявілі, звольніліся ўжо 36. Можа быць, дадасца зараз яшчэ там некалькі, але хутчэй за ўсё не ўсе. Вот хто застаецца, і вот як вы можаце, ці глядзіце вы вот тады за тым, хто застаўся ў вочы? Неяк прыкра. Я не ведаю, ці ў мяне, я ведаю, што 30-40 звольнілася, ці можа сёння яшчэ, ці нават 42-43. Ну, я ж кажу, гэта была інфармацыя на ўчорашні, так, пасля абеда, скажем так. А сёння вось так.
Не, мне, ну, на жаль, так адбылося. Тыя людзі, якія засталіся, для мяне гэта не было шокам. Для некаторых маіх калегаў было гэта шокам, хто застаўся і чаму. Для мяне не было. Я нават проста іх не паважаю, але мне няма ніякай ні злосці, ні. Я проста гэтыя людзі больш для мяне не людзі, не калегі, не сябры. Я ніколі больш з імі не буду. Нават, думаю, працаваць не буду. Ну, але вот яны ж вам нейкім чынам там спрабавалі, там, ну, вы ж разумееце, вот вы-то народная артыстка, у вас там, можа быць, там свая кватэра ў Мінску, там, вот, у вас там усё ёсць, а я вот тут такі яшчэ і ненародныя кватэры Людзі нема. засталіся, якраз ёсць людзі, у якіх званні, і у іх все нармальна. Тыя, якія не напісалі заяву. Таму, ну, гэта такое вялікае я, якое хоча камфорту, застацца. І я думаю, яны так разумеюць, што ну, можна так ціхенька адседзецца. Сёння нельга ціхенька адседзецца. Мне здаецца, ты ці там, ці тут. Гэта такі момант. Такіх момантаў можа на жыццё не прыходзіцца. А вось у вас... Я хочу добавить к этому. Мне кажется, что сейчас вообще это великая проблема, да, что, наверное, надо быть категоричными нам, да, но нам надо понимать одно, что я это называю, у каждого своя дорога к переменам, да, когда человек готов к чему-то или не готов. Я встречаюсь с людьми из телевидения знакомые, и это не каждый готов прямо сегодня это сделать, да. Внутри у многих психологически происходят какие-то процессы, которые очень мешают до конца понять, почему он это не делает. Поэтому дай Бог им еще время дать, чтобы они к этому пришли сами. Потому что от того, что мы будем слишком категоричны и обвинять их все, мне тоже кажется это. Да, нерукопожатные – это, наверное, нормальная практика сегодня. Но если человек придет к каким-то изменениям внутренним и определится сам, то я думаю, что мы все нормальные люди и готовы принять и понять. Поэтому вот это время тоже дает момент человеческого отбора. И не надо спешить, и не надо давить на какие-то вещи. Надо правильно это воспринимать, потому что люди и в возраст, и много вещей, не только момент комфорта или какого-то блага, да, они, многие тоже переживают эти мучения, и дай Бог, чтобы они это сделали сами, без чьей-то помощи. Я думаю, что я просто недобрая, злая. Нет, ну... Вы по-доброму. Я не мирная. Я все-таки не мирная. Ірына Азёма піша: а як працаваць тым, хто застаўся? Яны згубілі больш за вас, яны згубілі сумленне. Добра, а вы-то засталіся пры сумленні. Але вот далей, вот вы... як вы кажаце, тады-то былі там на ўздыме, на такім этом там пайшло у краві, там я вот зараз покажу, а потым сели і сказали, ну показала, а далей што? Не, все нормально. Не, ну вот ёсць планы там. Добра, там, скажем, я ведаю, Харланчук ужо недзе там працуе, там дзе-нибудь разам з Падалякам у Москве прыстроіцца добра. А не, вот... не, мы дамовіліся, што мы сыходзілі разам. І мы адна сям'я купалаўская, і мы разам будзем працаваць. І ўсе нашыя планы, якія мы заўтра пачнем высвятляць і думаць і марыць аб чым-то, вельмі канкрэтным. Заўтра мы будзем ужо сустракацца і размаўляць аб гэтым. Мы збіраемся падтрымліваць адзін аднаго і застацца калектывам. То есть не выключана, што створыцца яшчэ адзін, як тут пісалі, што тут то самае, што тут разважаць, стварайце чуб і працуйце сабе далей. Так што вот сапраўды варта чакаць з'яўлення такого новага незалежнага. Можа і так, можа і не так, але мы будзем разам. А я, что в моих силах, помогу, подскажу именно по этим вещам, которые касаются именно развития театра и возможности работать у нас на родине. Дякую. А, до речі, ось як то яно працуецца незалежнаму? Я думаю. С воды на хлеб? Мы разные периоды переживали. Естественно, каждый раз по
новые условия игры и обстоятельств, как для любого бизнеса, потому что ряд министров культуры, когда я приходил, воспринимали меня как бизнесмена, который должен Министерству культуры деньги. Да, потому что я объяснял, мы не государственный театр, который пытается заработать себе на жизнь и возможность, чтобы заниматься любимым делом. Да? Поэтому мы чему-то научились и пытались существовать в тех рамках, которые сегодня есть и законодательство, и, естественно, налогообложение. Но каждым разом это все сложнее и сложнее, тем более после ковида ситуация очень ухудшилась, и, естественно, мы не работали достаточный период. И это все сказалось на том, что, конечно, мы сейчас на грани серьезного, как говорят, провала. Да? Потому что если нам придется уже в начало этого часа у нас отсрочили все аренды, а с октября нам надо будет это все платить, а у нас, по сути, денег нет. Поэтому проблем выше крыши. Спадарня Зоя, і на завяршэнне у мяне будзе да вас такая нечаканая просьба, і вы, дарэчы, самі яе справакавалі, калі сказалі, вот пачыталі Купалу вось зараз і вот там працытавалі штосьці з яго. А вось зараз штосьці з таго рэпертуару, з тых вот ралей, з тых фраз, якія вы казалі са сцэны, вот што-нибудь адпаведнае сённяшняму моманту ў галаву прыходзіць, вот маглі б вот зараз вы нешта такое... Не прыходзіць такое, чтоб складна і адразу, але як кажуць, на вялікі сход, калі той жа Сымон пытаецца, а што калі я у незнаёмага, што калі я не пайду на вялікі сход, тады праклён будзе на цябе. Гэта ж таксама так. Тады праклён, і мы бацькаўшчыну тады не выратуем. Вось я думаю, так. Гэта зараз былі такія словы, заклік, я думаю, на то, что не здавацца. Я думаю, не здавацца, я думаю, разам не здавацца. У нас цудоўная будучыня. Я ў гэта веру, я не сумняваюся. Не сумняваюся. Крышечку. Ну и я хочу обратиться ко всем театрам, кто еще не поддержал Национальный академический театр Янки Купала, артистов, которые ушли, естественно, и руководители театра, чтобы мы все были едины. Для нас это очень важно. Сегодня момент, когда надо объединяться и быть вместе. Дякую вялікі. Дмитрий Касытин, так, відаць, правильно прочитать, піша: як толькі калектыў маральна будзе гатова выйсці на незалежнай сцэне, гледачы безумоўна падтрымаюць любімых акцёраў. Дякуй вам, любімыя акцёры купалаўскі. Сапраўды гэта ўжо бренд купалаўскі, а не дыктатура, бренд Беларусі. Дякуй вялікі. Зоя Белахвосцік, Владимир Ушакоў, Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. На сход, як сказала спадарыня Зоя.